byinshi byabaye ndaza kwenyura amagambo make mbwira abantu ibyo bakeneye kumenya mu shampiyona atandukanye yarakinwe mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda Premier League yari yakomeje amakipe akomeye yamanutse mu kibuga by'umwihariko ikipe ya PRFC yari yatangiye campaign ya shampiyona nyuma yaho ikipe ya PRFC ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yasezera mu marushanwa ya CAF Champions League habura gato ngo igere mu matsinda kubera ko yaviriyemo muri round ya kabiri. PRFC rero yinjiye muri shampiyona mu mpera z'icyumweru nibwo yatangiye gahunda yabo yo kongera kwisubiza shampiyona kubera ko ni nabo bayitwaye muri sezo ishize cyangwa se umwaka ushize w'imikino banayitwara badatsinzwe. PRFC yari mu karere ka Rubavu ku munsi w'ejo. Ekipe ya PRFC yari yasuye ekipe ya Etincelle maze barakina umukino urangira nta gitego kibonetse muri uwo mukino birangira nyine ari ubusa ku busa. Sinzi niba twavuga ko PRFC yatakaje amanota abiri cyangwa se niba Etincelle yatakaje amanota abiri ko yari mu rugo. Yego, ariko mu buryo bw'imibare amakipe yombi yatakaje amanota abiri abona inota rimwe ryonyine. Umutoza w'ikipe ya Etincelle yagize ibyo agaruka mu mukino avuga ko ikipe ya PRFC ari ikipe ikomeye ariko basa nk'abayifatiranye itarashabuka nyuma y'urugendo rwa CAF Champions League. Basa nkaho bari bakirangaye bataragira concentration cyane. Hari amagambo y'ino umutoza w'ikipe ya Etincelle yatangaje agaragaza impamvu yashoboye kunganya n'ikipe ya PRFC nyamara ikipe isanzwe ikomeye. Turaza kuyagarukaho. PRFC si ubwa mbere yanganye umukino ufungura shampiyona ariko ngo birangire inayitwaye ndaseze ishize niko byagenze. Umukino wa mbere yangeje n'ikipe ya Marine n'ubundi Rubavu ariko biragira itwaye shampiyona itanatsinzwe umukino n'umwe. Rayon Sport nayo rero yari yayibanjirije mu karere ka Rubavu. Rayon Sport yari yakinnye n'ikipe ya Rutsiro kuri stade Umuganda maze Rayon Sport itsinda ekipe ya Rutsiro igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Haji Iraguha. Kuri Rayon Sport na makuru meza kubera ko ni ikipe yari ikeneye amanota cyane. Ni ikipe yatangiye shampiyona inganya imikino ibiri ya mbere ikurikiranye kandi ibiri Kigali. Murabyuka ko yangaje n'ikipe ya Marine FC nyuma inganya n'ikipe y'Amagaju. Rayon Sport rero itsinze imikino ibiri ikurikirana nyuma yo gutsinda Gasogi kuri stade Amahoro igitego kimwe ku busa. Inatsinze nanone ekipe ya Rutsiro noneho hanze ya Kigali igitego kimwe ku busa. Bisobanuye ko kuri Rayon Sport amakuru meza kugeza ubu ngubu igeze amanota 6 mu mikino ibiri ariko mikino ine bamaze gukina bagize amanota 8. Urumva ko kuri Rayon Sport vraiment amakuru meza banazamutse ku rutonde rwa shampiyona. Ekipe ya Police FC yo yarimo ikina kuri stade ya Kigali Pere ariko umukino wayo ntabwo warangiye. Ekipe ya Police Football Club ekipe y'igipolisi cy'u Rwanda yazonzwe cyane n'imvura yari Kigali ku munsi w'ejo. Imvura rwose yaraye ku muryango n'iki gitondo abazindukiye mu kazi mwabonye ko imvura yazindukiye ku muryango nanone. Police FC rero ntabwo umukino wayo washoboye kurangira. Ekipe ya Police FC bakinnye iminota 45 ya mbere ariko mu gusubira mu kibuga birananirana kubera ko hari imvura nyinshi kuri stade Kigali Pere. Stade ubona ko rwose yari yuzuye amazi ari menshi cyane. No kureba rero hakurikijwe amategeko turaza kuyasobanura. Uyu mukino uraza gusubirwamo uyu munsi n'ubundi kuri stade Kigali Pere ku isaha 9 barakina 45 yari isigaye. Abasifuzi ni babandi ubwo ne ekipe ya Police n'ikipe ya Vision yari yakiriye Police byari ubusa ku busa. Police FC rero irashaka uburyo akomeza kuyobora ni makipe ku rutonde rwa shampiyona hanze y'u Rwanda. Ni byinshi byabaye mu mashampiyona atandukanye nko mu gihugu cy'Ubwongereza. Ekipe ya Arsenal bigoranye cyane ya Leicester City kuri Emirates Stadium ibitego 4-2 nyamara iminota 90 y'umukino ari irangiye amakipe yombi anganya ibitego 2-2 mu gihe Arsenal yabanje 2 Leicester igaruka mu iki cya kabiri gombora ariko iminota y'inyongera 7 Arsenal ikoresha neza ibona mwindi bitego 2 iratsinda igira amanota 3 birabaryohera cyane kuri Emirates Stadium. Hanyuma rero ekipe ya Manchester City yari maze gutakaza amanota kwa gatandatu inganya n'ikipe ya Newcastle United igitego 1-1. Igitego cya Josko Vardiol cyagombowe na Anthony Gordon watsinze kuri penalty. Hanyuma ubwandi makipe akomeye mu Bwongereza wamenya ko nk'ikipe ya Manchester United yarayinyagiwe n'ikipe ya Tottenham Hotspur bibera kuri Old Trafford stade ikipe ya Man United ibitego 3 byose ku busa n'ikarita itukura ya Bruno
Bruno Fernandes ugomba gusiba imikino 3 yose ikurikira mu gitondo cyaho mbere ko umukino utangira njye n'umugenzi wanjye Marcel twari twavuze tutete nta muri shobora kugenda gafata ijambo kwa maniyo cyane ikavuga ijambo nano gwasuhuza karite tukura kigenza yareza igasezegata ikarita yabonetse banamaze gutsinda bari bamaze guterekamo igitego ubona ko equipe ya Tottenham ni ikipe yari iteguye cyane yarushaga Manchester United kabone nubwo itari ifite rutayezamu wayo umunyakoreya Heung-min Son ariko ntibyayigoye rwose byarayoreye cyane kuri Old Trafford. Erik ten Hag rero kugeza ubu nano ari mu mazi abira harimo haribazwa niba equipe ya Man United iri ku mwanya wa 12 ubu ngubu equipe yashoje umwaka ushize imikino iri ku mwanya wa 8 niba Erik ten Hag azageza mu kwezi kwa mbere akitoza. Abanyafana benshi wa Man United kumwe nkoranyambaga batangiye gusaba rwose ko ten Hag yakwirukanwa byango ngasimbuzwa Thomas Tuchel muramwibuka watoje equipe ya Chelsea n'amakipe arimo Bayern Munich ariko n'amagambo y'abafana Ineos ifite Man United k'abanyamigabane bakuru ntabwo bari pronounce ku cyemezo cyo kwa basezera Erik ten Hag aracyari umutoza Manchester United. Muri Espagne tware turebye derby nziza cyane derby madrilene niko bayita abafaransa ariko ni Madrid derby equipe ya Real Madrid yari yaso equipe ya Atletico de Madrid kuri Civitas Metropolitano stade Atletico de Madrid match arikomeye cyane birangira amakipe yombi anga igitego kimwe kuri kimwe. Real Madrid yabanje igitego cya Eder Militao ariko umunya-Argentine Angel Correa aza kukigombora match yagaragayemo imidugararo myinshi cyane nyuma yaho umukino byanasabye kumara iminota 15 wahagaze kubera abafana ba Atletico Madrid bateraga utuntu dutandukanye turaza gusobanura mu rwego rw'imikino batera umuzamu Thibaut Courtois wa Real Madrid ariko wageze muri Madrid avuye muri Chelsea ariko wabanje gukinira equipe ya Atletico de Madrid nyuma yo gutsinda igitego Real Madrid. Thibaut Courtois agiye gusa nka celebrate abafana ba Atletico Madrid bari nyuma ye ababwira amagambo donc abasotora nabo rero baramwanjama birangira umukino uhagaze ariko umukino uza kugaruka birangira Atletico Madrid yari gomboye. Barca yo yari yatsinzwe n'ikipe ya Osasuna Pamplona mu mpera z'icyumweru nanone ubwo Barca atakaje amanota Real Madrid ibona inota rimwe tuzwa kuri Champions Espagne nani ma championnat mu Budage mu Italiyani mu Faransa n'ahandi amakuru menshi ko byinshi byabaye ndaza kwinyura amagambo make mbwira abantu ibyo bakeneye kumenya mu ma championnat atandukanye yarakinwe mu Rwanda